Yaloya bumde yaswa kipuya pyangwa thame choma yaka misai tha to bani guja chukudu. शुक्रबार सुथे बुंगदे यसवा किपुया पेंगा थाया याका मिसाई था तो बनि गुजा चुगुखा किपुली बने त थतित्वाले दिका तगु रथे बिचाका तम बुंगदे थास स्वाद प्रसाद जना जलपान जुत किपुली बंगुखा थति बनिमले जलपान जुत खाली तुति न्यासी बना किपुली ठंका बने मागु परम्परा दु किपुया पेंगा थामे थेने दुंगा बुंगदे स्वा प्रसाद जलपान्जु याका मिसायत ललाई गुखा थते स्वा प्रसाद ललागु स्वेत पेंगा थामे युक्कु मनुत मोमजु गुखा वंगु मंगसिर 15 गते बुंगद्या व याका मिसाई प्रतिमूर्ति पेंगा थामे तसालसे ज्याचुंगु विवाद जसेले जलपान्जु त याका मिसाई था स्वात वंगुखा किपु नगरपालिका तयतगु बुंगद्या या प्रतिमूर्ति पान्जु पिन्त ललागु व याका मिसाई प्रतिमूर्ति किपुली देकेगु संग्रहालय सतेगु याना व्यवस्थापन यागु किपु नगरपालिका निर्णय यागु खा निर्णय लिपा बुंगद्या या प्रतिमूर्ति विवाद चाने हे पान्जु ते त ललागु खा दे दशम बुंगदे र थति त्वाला ज्याउला खेले सालीगु पेनुया किपुली स्वात बनिगु परम्परा दु वैगु सोमबार र ज्याउला ख पाखे सालीगु साइट बिहा बोगुले शुक्रबार किपुली स्वात बनिगु ज्या जुगु खा